kolege i kolegice, ja vam se zahvaljujem što ste došli. Imam čast da u ime Ceha intelektualnih usluga, čiji sam ja predsjednik, inače ja sam Rade Židanić, pozdravljam ovaj skup. Inače, skup je došao na inicijativu, znači, Udruženja trgovaca, znači njene predsjednice, odnosno predsjednice Udruženja trgovaca gospođe Marije Sobote i na inicijativu, znači, Ceha intelektualnih usluga, da vam bi još jednom prezentirali, znači, promjene koje se dogodile u zakonu, odnosno ono što nas sve očekuje, neke od nove godine, neke malo kasnije. Znači, novi je zakon o fiskalizaciji, znamo svi, spominju se nekakvi pojmovi tamo, fiskalna kasa, to nije fiskalna kasa, to je samo jedan način praćenja gotovog novca, ali ja ću vam o tome malo kasnije. Mi smo danas ovdje dobili, imamo čast pozdraviti ljude koji su nam došli iz Porezne uprave. Ja bih najprije se zahvalio na izdvojenom vremenu i Poreznoj upravi na razumijevanju, da sami znaju koliko je ovo važno, da su došli tu gospođa Nevenka Stipanićev, pomoćnica pročelnika Porezne uprave Zagreb. I gospodin Božo Jakšić, viši upravni savjetnik. Poslije prezentacije moći ćete postaviti pitanja, a isto tako poslije prezentacije imamo ovdje predstavnike Splitske banke koji će predstaviti svoj kratki program, znači podršku onima koji možda bi trebali riješiti fiskalizaciju od početka, nabaviti opremu i tako dalje, da vidite, znači, njihove pogodnosti. Još jednom pozdrav svima i zamolio bih gospođu Nevenku da ona prva izloži predavanje. Dobar dan svima. Gospodin me je predstavio. Ja moram samo jednu ispravku kratku reći. Ja sam pomoćnica pročelnika područnih ureda ne Porezne uprave kompletno. Danas ćete slušati o fiskalizaciji o kojoj ste puno čuli. Na 16. sjednici Sabora 23.11.2012. godine donesen je Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Objava je bila u Narodnim novinama 133. 3.12.2012. godine. Početak primjene zakona je sa 1.1.2013. a sve informacije vezano za fiskalizaciju imate na www.poreznauprava.hr. Svi već vi znate što je fiskalizacija, ali samo da vas podsjetim, to je skup mjera koje će primjenjivati obveznici fiskalizacije u svrhu postizanja efikasnog nadzora i evidentiranja ostvarenog prometa u gotovini. Gotovina se smatra plaćanjem novčanicama, kovanicama, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja izravno na račun, znači virmanom ili općom uplatnicom. Fiskalizacija uvodi reda, uspostavlja evidentiranje svakog izlaznog računa, a samim time i evidentiranje svakog ulaza dobara i usluga kojima se stvaraju nove vrijednosti. Znači sve se evidentira. Pitate zašto ovoga fiskalizacija? Zbog toga jer u proteklim razdobljima bila je visoka razina porezne utaje, niska razina evidentiranja ostvarenog prometa. Samo je 15% prometa bio promet u gotovini koji se je evidentirao. To su rezultati poreznih nadzora. Ciljevi fiskalizacije su da spriječimo utaju poreznu u poslovanju gotovinom, da unaprijedimo postupke poreznog nadzora, da podignemo razinu svijesti o važnosti uzimanja računa i da konačno shvatimo da je kultura izdavanja računa i kultura uzimanja računa nužna. Obveznici fiskalizacije su sve fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti. To propisuje član 18 Zakona o porezu na dohodak. Zatim pravne i fizičke osobe, obveznici poreza na dobit, to je član 2 Zakona o porezu na dobit. I za sve one djelatnosti koje su obveznici izdavanja računa za isporuku dobara i obavljene usluge po posebnim propisima.
fizička osoba, obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, znači obrt, djelatnost slobodnih zanimanja, slobodna zanimanja, samostalna djelatnost znanstvenog, književnog i druge slobodne djelatnosti, samostalna predavačka djelatnost odgoja i druge slične djelatnosti, samostalna djelatnost novinara, umjetnika, sportaša, djelatnost poljoprivrede i šumarstva. Oni koji nisu obveznici fiskalizacije, to su osobe koje utvrđuju dohodak na način propisan za samostalne djelatnosti. Na primjer, to je porezni obveznik koji utvrđuje dohodak od najma na temelju poslovnih knjiga, paušalisti koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba, postelja i organiziranje kampova. Obveznici fiskalizacije su znači pravne i fizičke osobe, svi oni koji su obveznici poreza na dobit. To su trgovačka društva i druge pravne i fizičke osobe, rezidenti Republike Hrvatske, koji gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno, trajno, radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihode ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi. Svi obveznici poreza na dobit rješenja ovoga dobivaju od porezne uprave, neki od njih koji do sada nisu bili obveznici poreza na dobit. Znači, oni su obveznici fiskalizacije. Nema obaveze poreza na dobit, znači nema ni obaveze fiskalizacije. Ko nije obveznik fiskalizacije? U članku 5 Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom sve je navedeno ko nije obveznik poreza, ko nije obveznik fiskalizacije. To su sve one djelatnosti koje prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost nemaju obavezu izdavanja računa, to je prodaja na tržnicama i otvorenim prostorima, prodaje tiska, ali samo do 1.7.2013. godine. Nakon toga i oni su obveznici fiskalizacije. Članak 5 Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom govori ko nije obveznik fiskalizacije. Znači, prodaja karata ili žetona u putničkom prometu, naplata cestarine, punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima, prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima, prodaja proizvoda i usluga u poštanskom prometu, zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama, prodaje robe i usluga putem prodajnih automata, pružanje bankarskih usluga i usluge osiguranja i vođenje središnjih depozita. Ostvareni promet evidentiran preko mjernih instrumenata kao što je električna energija, plin, vodovod, provođenje zdravstvene zaštite tamo gdje se plaća participacija, izuzeća koja su data, ona nisu institucionalna, već funkcionalna po djelatnostima. Fiskalizacija se provodi u 3 etape. Prva etapa je od 1.1.2013, druga od 1.4.2013 i sljedeća od 1.7.2013. Tko je obveznik od 1.1.2013? To su svi veliki i srednji porezni obveznici, kriterij veličine bez obzira na djelatnost za njih. Zatim osobe koje obavljaju djelatnost pružanja smještaja te pripreme hrane i usluživanje hrane, oznaka I NKD 2007. Znači, dio od njih su obveznici PPMI-PO, obrasca koji predaju u poreznu upravu i po kriteriju djelatnosti. Obaveza od 1.4.2013. je za one osobe koje obavljaju djelatnost trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikla, to je oznaka G u nacionalnoj klasifikaciji od 2007. Znači, kriterije po djelatnosti. Osobe iz člana 18 stav 2 Zakona o porezu na dohodak, djelatnost slobodnih zanimanja. To su slobodna zanimanja, samostalna djelatnost, znanstvena, književna i druga slična djelatnost, samostalna predavačka djelatnost, odgoja i druge slične djelatnosti. Zatim, samostalna djelatnost novinara, umjetnika, sportaša i svi oni obveznici, a od 1.7. su svi oni obveznici fiskalizacije koji nisu započeli fiskalizaciju u prethodnim razdobljima. Obveze i obveznika fiskalizacije su prvo provedba postupka fiskalizacije. Svi obveznici fiskalizacije, član 3 Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom,
i provedba postupka fiskalizacije izdavanja računa. Svi koji naplaćuju obavljanje usluga i isporučena dobra sredstvima koje smatraju gotovinama. Malo prije smo i rekli što se smatra gotovinom. Provedba postupka fiskalizacije. Svi obveznici su dužni donijeti interni akt, prilagoditi sadržaj računa koji će vam kasnije biti predstavljen, imati naljepnicu o obvezi izdavanja i uzimanja računa. Od 1.7.2013. sada to propisuje Zakon o porezu na dodanu vrijednost za takve naljepnice. Provedba postupka fiskalizacije i izdavanja računa. Svi obveznici fiskalizacije koji naplaćuju svoje usluge dobra u gotovini dužni su dostaviti sve podatke o svojim poslovnim prostorima. Fiskalizacija izdanih računa, to je internetska veza, digitalni certifikat iz FINE, osigurati odgovarajući naplatni uređaj i pribaviti programsko rješenje. Taj postupak održava kontinuitet poslovanja, nabava knjige uvezenih računa u slučaju kvara. Kupi se u Narodnim novinama i donese se na ovjeru u Poreznoj upravi. Porezna uprava je sa današnjim danom počela ovjeravati te knjige računa. Interni akt obveznik fiskalizacije dužan je internim aktom utvrditi popis poslovnih prostora. Poslovnim prostorom se smatra zatvoreni prostor, dijelovi poslovnog prostora, otvoreni prostori i povremeni prostori i osigurati način slijednosti računa ili po poslovnom prostoru za sve blagajne ili po naplatnom uređaju samo za jednu blagajnu. Sloboda poreznog obveznika pri definiranju poslovnog prostora, ali to sve mora obuhvatiti u svom internom aktu. Na primjer, u jednoj prostoriji mogu se raditi dvije djelatnosti, knjigovodstvo, na primjer, ili najam. Na primjer, svaka ekipa, odnosno osoba koja na terenu pruža usluge može biti poslovni prostor. Na primjer, ako održava seminar, van sjedišta u nekom hotelu, na neki određeni dan u hotelu, tada taj hotel može biti poslovni prostor samo za taj dan kad se održava seminar. Koji su mali obveznici fiskalizacije? Malim obveznikom fiskalizacije smatraju se obveznici fiskalizacije koji dohodak i porez na dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu prema Zakonu o porezu na dohodak i pravilnika o paušalnom oporezivanju. Oni postaju obveznici fiskalizacije od 1.7.2013. godine. Prednost pred ostalim obveznicima fiskalizacije, oni nemaju dodatne troškove uspostave sustava fiskalizacije i ne trebaju izdavati račune putem elektroničkog uređaja. Oni imaju obavezu ispostavljati račune po knjizi uvezenih računa, koja je prethodno ovjerena u nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Knjiga uvezenih računa, znači nju će pribaviti paušalisti, svi ostali, ali samo kao rezervu u slučaju kvara naplatnog uređaja, oni obveznici koji imaju potvrdu HAKOM-a o nemogućnosti uspostavu internetske veze. Možda ćete se pitati kako grad Zagreb ima svigdje mogućnost uspostavu internetske veze. Međutim, u nekim podrumima gdje su smješteni kafići ili neki restorani, neko i ne može internetskom vezom uspostaviti taj kontakt. Oni će se obratiti HAKOM-u i od njih dobiti potvrdu i na taj način će biti oslobođeni tog dijela fiskalizacije, ali će morati putem računa fiskalizirati svaki, znači putem tih knjiga računa koji će ovjeriti u Poreznoj upravi, koji će prijaviti svaki svoj promet. Obveznici fiskalizacije, to smo već i rekli ko su. Nadzor nad fiskalizacijom obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava. Ako se u tijeku nadzora utvrdi da obveznik fiskalizacije ne postupa u skladu sa zakonom, može se rješenjem zabraniti obavljanje djelatnosti dok se ne otklone propusti, a žalba izjavljena protiv takvog rješenja ne zadržava njegovo rješenje. Zabrana obavljanja djelatnosti dok se ne otklone propusti izvršavat će se pečaćenjem poslovnih prostora.
plaćanje u gotovini između obveznika fiskalizacije, mogućnost plaćanja između sudionika do 5.000 kuna za nabavu proizvoda i usluga. Obveznik fiskalizacije može gotovinom plaćati građanima, osim onima kojima se na temelju tih uplata utvrđuje dohodak i obavezna je uplata na žiro račun. Blagajnički maksimum. Ovdje dijelimo obveznike za određivanje blagajničkog maksimuma prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i to na mikrosubjekte i to blagajnički maksimum do 10.000 kuna, male subjekte do 30.000 kuna i srednje subjekte 50.000 kuna. Oni koji prelaze mjerila koje određuje ovaj zakon mogu odrediti blagajnički maksimum u iznosu od 100.000 kuna ili po jednom poslovnom prostoru, ali najviše do 15.000 kuna. Prekršajne odredbe od 5.000 do 500.000 kuna su za društva, od 1.000 do 50.000 kuna za odgovorne osobe i za kupce su od 200 do 2.000 kuna ako se ih nađe i zaustavi, a nemaju računa. Evo, toliko ovoga od mene, sad bi zamolila kolegu da nastavim. Ja ću vam objasniti samo tehničku stranu provedbe zakona o fiskalizaciji. Ovo je još jedan modela do koje ćemo doći kasnije. Dakle, što je bitno za reći? U Republici Hrvatskoj, znači, provodimo fiskalizaciju na način da ste dužni, znači, pribaviti softver koji će omogućiti spajanje na server porezne uprave koji će fiskalizirati račun. Znači, za razliku od zemalja u okruženju koje su tražile, znači, da se kupe određene fiskalne blagajne, kase ili što već, koje je njihovo ministarstvo financija priredilo za njih, mi kažemo dužni ste se spojiti samo na server porezne uprave koji će omogućiti fiskalizaciju računa, što je u biti puno jeftinija varijanta za porezne obveznike, većina od njih već ima određene naplatne uređaje koje treba samo prilagoditi sa softverom. Zakon o fiskalizaciji propisuje novine, a to je novost u sadržaju računa. Znači, sadržaj je propisan Zakonom o PDV-u i općim poreznim zakonom, a sada je Zakon o fiskalizaciji dodaje nove elemente na računu. Novi elementi su vrijeme izdavanja računa. Znači, više se ne može dogoditi da dođete u kafić i dobijete, više u biti ne bi se trebalo dogoditi, da dođete u kafić i da vam se izda račun sa nadnikom i vremenom izdavanja koje nije jednako vremenu kad ste naručili uslugu. Znači, ako dobijete takav račun, molim vas da to prijavite. Recimo, dobijete račun od 8 ujutro, došli na kavu u 12. Tako nešto ima. Zatim, oznaku osobe na naplatnom uređaju. Prilikom, znači, samog izdavanja računa, potrebno je da se djelatnici prijavljuju kako koji izdaje račune na tom naplatnom uređaju. Mogući su i slučajevi gdje će se sam OIB operatera, znači gdje će OIB operatera biti jednak OIB-u izdavatelja. Recimo kad imate samo naplatne uređaje, automatske blagajne. Većinom će biti u biti OIB-i djelatnika, ali moguće je da budu i OIB izdavatelja računa, ovisno o situaciji. Zašto smo to uveli? Zato da možemo pratiti znači, koliko koji djelatnici rade, da se mogu pratiti prekovremeni sati, da se može pratiti da li ste im platili znači, prekovremene sate. Zatim, novosti, također oznake načina plaćanja. Ako izdajete račun, morat ćete navesti da li se radi o birmanskom načinu plaćanja ili gotovinom. Ako se ukuca gotovina, račun će ići automatski na fiskalizaciju, ukoliko se ukuca birman, račun se ne mora fiskalizirati. Znači, moguće ga je fiskalizirati s drugom oznakom, ali ga ne treba fiskalizirati, nije nužno. Kao dodatni elementi računa također su propisani ZKI i zaštitni kod izdavatelja. To su dva nova broja od 32 znamenke koji se svaki put mijenjaju, svaki put su drugčiji. Dakle, određuju se pomoću nekih funkcija, a bitno je za reći da je zaštitni kod izdavatelja u biti broj koji se stvara na temelju samih elementa računa. Znači imate elemente računa kao što su vrijeme izdavanja, iznos računa, OIB operatera i tako dalje. Imate digitalni certifikat s druge strane i pomoću tih svih elementa stvara se zaštitni kod izdavatelja koji se uvijek ispisuje na računu.
ali svaki put drukčiji za istog poreznog obveznika. A JIR kao jedinstveni identifikator računa, to je potvrda sa servera porezne uprave da je sam račun fiskaliziran. I on se ispisuje samo u slučaju, znači na računu kad se račun fiskalizira. Zatim, u postupak provedbe fiskalizacije uređeno je znači da se broj računa sastoji od 3 dijela. Imamo numerički broj računa, zatim imamo oznaku poslovnog prostora i oznaku napadnog uređaja. Numerički broj računa mora slijediti neprekinuti numerički niz bez praznina, i to po poslovnom prostoru ili po napadnom uređaju u tom poslovnom prostoru. Pravila slijednosti numeričkog broja računa biti će propisana vašim internim aktom. Znači imat ćete interni akt u kojem će već morati biti sve propisano na koji način slijedite račune, ili po poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju. U samom postupku fiskalizacije moguće da će se dogoditi da imate rupe u brojima računa, znači onih brojeva koji su fiskalizirani. Imate prvi račun izdan za gotovinu, drugi je virmanski, treći je gotovina. Znači, do servera porezne uprave dolaze podaci samo da su se prvi i treći račun fiskalizirali. To se neće provjeravati prilikom same fiskalizacije računa, već tek po poreznom nadzoru, gdje ćete im predočiti interni akt u kojem će biti prikazan slijednost računa i onda će se utvrditi da li ste na ispravan način slijedovali račune. Znači, to je normalno, da nisu svi računi fiskalizirani. Oznaka poslovnog prostora je također vrlo bitan element. Dostavlja se prije početka fiskalizacije. Obvezni podaci propisani su tehničkim specifikacijama. Oznaka poslovnog prostora mora biti jednaka oznaci poslovnog prostora u dijelu broja računa. Cilj ovoga je praćenje poreznih obveznika po poslovnom prostoru, znači po djelatnosti u poslovnom prostoru, a ne ukupno poslovanje poreznih obveznika. Na taj način možemo znati kad i u kojem trenutku imate koliko gotovine po poslovnom prostoru. Zatim, ovo je isto vrlo bitan element. Za razliku od zemalja u okruženju, koje su rekli da ukoliko imaju recimo 10% i manje prometa gotovinom, da se računi ne moraju fiskalizirati. Tu je bilo velikih problema jer nitko nije imao više od 10% prometa gotovinom, pa nitko nije fiskalizirao račune. Zato je kod nas rečeno da se prilikom fiskalizacije ako naplatite jedan jedini račun u gotovini, on mora biti fiskaliziran. To je vrlo bitno. Ovo je primjer, na koji način ćete sada izgledati račun. Imate dodatne elemente, izdavatelja, datum, imate vrijeme kao novi element računa. Zatim račun se sastoji od 3 broja, numeričkog dijela koji kreće od 1 do broja n na kraju godine. Znači, ukoliko imate nekakav poslovni subjekt koji radi, kojom se kalendarska godina, to je kojom se poslovna godina razlikuje od kalendarske, uvijek se kreće sa brojem 1 od početka kalendarske godine pa do kraja kalendarske godine, bez obzira što on ima, recimo, razdoblje utvrđivanja poreza različitog kalendarske godine. Dakle, od broja 1 do broja n, bez vodećih nula, bez onih oznaka na računu. Znači, te sve one oznake, ako imate, recimo, kod vas u knjigovodstvu 0001 ili 0003 ili bilo što, možete ispisivati na računu, ali ne u dijelu broja računa. Znači, nije vam zabranjeno da ispisujete te brojeve, ali ne u dijelu broja računa. Broj računa mora krenuti s brojem 1. Onda imate na računu također oznaku poslovnog prostora, to ste vrlo slobodni za definirati što vam je poslovni prostor. Dakle, internim aktom ćete definirati da je poslovni prostor dvorana u HOK-u u to i to vrijeme. Prije samog početka obavljanja te djelatnosti morat ćete poslati poruku poreznoj upravi elektronskim putem da je to poslovni prostor i u tom trenutku vi možete nadalje izdavati račune, recimo za kotizaciju ili bilo što. Zatim, dodatni elementi način plaćanja. Znači, morat ćete navesti način plaćanja novčanice, gotovine ili što god, ili virman. Zatim imate oznaku operatera blagajnik. Na računu možete napisati što želite. Znači, blagajnik 1, blagajnik 2 ili ime i prezime. No, međutim, internim aktom će biti propisano što vam to znači, što je blagajnik 1, blagajnik 2 i tako dalje. S
tim da će do porezne uprave dolaziti podatak o OIB-u tog operatera. Ne da je to bio blagajnik 1, nego će doći podatak znači, o OIB-u onog djelatnika koji je radio u to vrijeme kad se račun izdavao. Zatim, zaštitni kod izdavatelja, on se svaki put ispisuje na računu. Znači uvijek. I u slučaju prekida veze. Svaki put je drugčiji i on se stvara u biti na temelju, kao sam rekao, podataka sa računa. I jer kao jedinstveni identifikator računa, to je potvrda da je sam račun fiskaliziran. Zatim, tehnički preduvjeti za provedbu samog procesa fiskalizacije. A to su da imate digitalni certifikat od FINA-e. Dakle, on se razlikuje od onog certifikata za e-poreznu i morate ga podignuti svi, znači novi digitalni certifikat FINA-e koji košta 300 kuna plus PDV. Zatim, broj potrebnih certifikata ovisi o vašem programskom rješenju. Ako možete, ako ste mogućnosti instalirati više certifikata na isti certifikat na više računala, to ovisi o vašem programu. Naplatni uređaj koji koristite, dakle ona PC kasa, mora biti u mogućnosti podržavati XML datoteke. Znači, iz tih svih podataka stvoriti XML datoteku koji će onda putem interneta, a opet birate sami vrstu interneta koju ćete koristiti, morate moći spojiti na server porezne uprave. Ovdje su dani primjerice, znači, link kapaciteta, povisu, da li ste veliki mali porezni obveznik, tražit ćete znači, link koliko vam je potreban, širinu pristupa internetu. Potvrda HAKOM-a, to je isto vrlo bitno. Dakle, ako obveznik fiskalizacije obavlja djelatnost ili dio djelatnosti u poslovnom prostoru koji se nalazi na području na kojem nije moguće uspostaviti vezu za razmjenu podataka s poreznom upravom, obveznik fiskalizacije za dio djelatnosti postupak fiskalizacije i izdavanja računa provodit će na način propisan za male obveznike sve dok se ne ostvari mogućnost znači, te veze. I dobit će za to potvrdu HAKOM-a. Znači, samo mogućnost uspostave veze potvrđuje potvrdom HAKOM-a. A kako dobiti potvrdu HAKOM-a? Prvo ćete morati, znači, provjeriti dostupnost interneta putem sve tri znači, mogućnosti spajanja na internet. A to su pokretna mreža, kabelska mreža i nepokretna mreža. I sad kaže da je putem nepokretne mreže smatra se da usluga nije dostupna ako je od najmanje dva operatera odgovor negativan, a jedan od njih je HT. Putem kabelskih mreža se smatra da usluga nije dostupna ako je najmanje jednog operatera odgovor negativan i putem pokretnih mreža smatra se da usluga nije dostupna ako je od sva tri postojeća operatera HT, Wi-Fi i Tele2 znači zatraženo probno korištenje podatkovni uređaj za pristup internetu i ako se putem niti jednog od navedenih uređaja niste uspjeli spojiti na internet u roku 48 sati. Onda ćete znači dobiti potvrdu HAKOM-a i moći ćete izdavati račune iz knjige uvezenih računa. Ovo je sama šema modela, znači fiskalizacije s početka. Što se događa? Znači s lijeve strane imate naplatni PC uređaj na kojem se stvara račun. Imamo elemente računa, imamo PIN certifikat i pomoću toga se stvara znači, zaštitni kod izdavatelja koji se ispisuje na računu. Taj zaštitni kod izdavatelja se pretvara u XML datoteku, otvara se sigurna veza sa serverom znači porezne uprave i šalju se podaci do servera. Server provjerava autentičnost podataka sa samog znači, spinnog certifikata. Ako je autentičnost potvrđena, onda se izdaje JIR, to je potvrda da je račun fiskaliziran. Taj podatak se vraća nazad sigurnom vezom do PC kase gdje se ispisuje kao potvrda da je račun fiskaliziran. Cijeli ovaj proces traje rečeno oko 2 do 3 sekunde kao ako plaćate kreditnim karticama. Bitno je tu za reći, a to imamo na sljedećem slajdu, što se događa znači ako se dogodi prekid veze. Znači, potrebno je imati takav softver, to je softver bi trebao biti prilagođen, da u slučaju samog prekida veze, znači, se ispisuje račun bez IR-a, bez potvrde da je račun fiskaliziran. No, međutim, u roku 48 sati, softver, naplatni uređaj će uspostaviti vezu sa serverom porezne uprave i te račune naknadno fiskalizirati. Znači, normalno je da se račun ispiše bez IR-a ukoliko je došlo do prekida veze. No, međutim, ti računi uvijek moraju imati ZKI, to je zaštitni kod izdavatelja.
Također je propisano što će se dogoditi u slučaju kvara uređaja. Očekuje se znači, da se radi kao do sada. Vjerojatno su neki imali zamjenske uređaje, ako oni koji nisu imali zamjenske uređaje, imali su paragon blokove, ali sada s paragon blokovima nećete moći raditi, nego ćete imati onu knjigu uvezenih računa. Dakle, ona knjiga uvezenih računa vrijedi samo 3 slučaja. Znači, za paušaliste, za kvar i u slučaju potvrde HAKOM-a. To je vrlo bitno, nemojte to zaboraviti. U ovom slučaju, ako se dogodi kvar uređaja, izdajete račune iz knjige uvezenih računa, imat ćete obvezu da u roku 48 sati osposobite same naplatne uređaje, te sve račune prekucate znači, u samu kasu, koja će se onda elektronskim putem spojiti na server Porezne uprave i opet fiskalizirati te račune. Evo, puno vam hvala. Ovo su znači, informacije, ako imate kakve upite, možete se znači, možete postaviti putem maila na fiskalizacija porezna-uprava.hr. Ako imate upite za pinjenje digitalne certifikate, onda vas molim da upite ide tamo. A sad ćemo znači, odgovarati na vaše upite. Molim vas da se ustanete do... Evo najprije da se ja zahvalim na ovakvom lijepom izlaganju i sad vas lijepo molim možete postaviti pitanje. Ovako, mene zanima, proizvodno-trgovački obrt, kada on ulazi u fiskalizaciju? 1.4. ili 1.7.? 1.4. Sljedeće pitanje, mi imamo paragon blok, znači kompjuter kasu nemamo. Šta je naša dužnost? Znači, ja moram cijeli kompjuter uzimati, uvoditi se u program ili nešto drugo? Morate program kupiti. Softversko rješenje morate... Znači, ne moram kasu, ja i dalje na paragon blok ispisati? Ne možete pisati na paragon blok, vi morate nabaviti uređaj koji će uz digitalni potpis moći pristupiti stranicama Porezne uprave i na takav način znači vam vratiti hir. Znači morate kupiti kompjuter, morate imati program. Ako vas interesiraju cijene, novi kompjuteri su ono što sam ja vidio nekih 4000 kuna kompletno sve i program je certifikat, znači, odnosno licenca, pardon, za godinu dana negdje oko 900 kuna za trgovačku djelatnost. To je ono što sam ja vidio najpovoljnije. Možda će se na tržištu do onda javiti možda još nešto povoljnije. A dajte mi recite, mi vršimo i usluge popravaka. I kako da sad ja recimo primjer, popravljamo kišobrane, jedna žica je raspon popravka od 10 do 60 kuna. Znači ja moram u kompjuter uvesti svaku tu stavku. Na koji način da to napravimo? A moj knjigovođa ne zna odgovor na to pitanje. A gledajte, odgovorit ću vam ja. Znači vi imate normirano, možete staviti da vam je sat popravka, sat vremena, 200 kuna, cifre izmišljam. U tom slučaju ćete vi reći da ste popravljali 10 minuta po 200 kuna, pa je to 20 kuna. Ali u svakom slučaju račun se mora fiskalizirati. Dobro, sljedeće pitanje, u dućanu radimo moj suprug i ja. Znači moramo se prijaviti kad on odlazi, ja. Moj suprug je vlasnik obrta, ja. Sad, zna se dogoditi da on ostane cijeli dan, jer ja moram ići nešto obavljati, jer meni nije, ne znam što. Znači, da se mi isto moramo prijavljivati, dodjeljivati. Da li ste vi u radnom odnosu kod supruga? Normalno da je. Ovako, znači ako ste vi u radnom odnosu kod supruga, vi možete prema zakonu o radu donijeti interni akt kojim nećete trebati voditi evidenciju radnog vremena. Do sada vas niko nije mogao kontrolirati ako ste donijeli takvu odluku koliko radite. Ali sada, znači vi ste dužni, vi ste operater u tom momentu na uređaju i vi ste se dužni prijaviti sa svojom lozinkom iza koje će biti vaš OIB i taj OIB ide prema Poreznoj upravi. I na takav način će Porezna uprava moći provjeriti znači koliko ste vi u stvarnosti radili, jer će imati podatak o vašem prvom izdanom računu i zadnjem izdanom računu. I trebate paziti jer vi smijete raditi 40 sati tjedno. Može još jedno pitanje, ja znam da ja smijem raditi 48 sati tjedno, ali mi smo znači mali obrt. Sad jedno pitanje, znači nas male obrtnike po tom pitanju ćete kontrolirati. Jedno pitanje, da li ćete da kontrolirati na taj način ove velike centre tipa Konzum, Kaufland ili ne znam koji rade svakako. Znači na nas malima će nas opet sve lomiti. Mi smo, ja i suprug radimo u tome. I može se dogoditi da sam ja bolesna, može se dogoditi da ostanem obadvoje cijeli dan, ovisi o poslu i sad će mene doći neko zbog toga kažnjavati ili ne znam šta.
Ako me razumijete što hoću reći. Na nas, malim obrtnicima će se lomiti takav. Što se tiče kontrole, svi podliježu jednako kontroli. Nije istina. Nije istina, odite si u Konzum, odite si bilo gdje pa vidite kako njihovi radnici rade i po koliko rade. Ovo ja smatram, ok, ja jesam za fiskalizaciju, nisam protiv toga, ali po pitanju ovoga, znači mene i mog supruga, da se tu kontrolira kako ja i on koliko sati radimo i da se zbog toga budemo recimo kažnjavani, a neki rade po ne znam koliko sati dnevno, odite si, imam svugdje, imam i u Konzumu i u Kauflandu i ne znam gdje prijatelje koji rade i crnče po 10-12 sati. Ko njih kontrolira? Niko im ništa ne može, a na nas malima će se sve lomiti. Hvala. Ali to je isto. Za supruga mogu odgovoriti, vlasnik obrta može raditi koliko treba, jer na vlasnika obrta se ne odnosi Zakon o radu. Znači, ako je operater i vlasnik obrta, on može raditi onoliko koliko je prijavio radno vrijeme objekta. Mislim, ako je radno vrijeme objekta od 8 do 20 ili od 8 do 22, znači ako sam ja vlasnik obrta, mogu raditi u tom vremenu koliko treba. Pa gledajte, može i preko radnog vremena, ali treba paziti kad se to događa. Ne može biti svaki rad da treba radnog vremena. To se specijalno odnosi na ugostiteljstvo. Da li ćete znači na taj način koji ćete kontrolirati naše obrtnike, kontrolirati te velike Konzum, Kaufland, godine i primjeni nije gospođa. Ja mogu to bi voljela vidjeti. Mimo zato se uvodi ovaj zakon o fiskalizaciji koji će nam omogućiti ovoga širu kontrolu nego što smo imali do sada. Imam ja samo jedno pitanje. Vi ste govorili da svaki obrtnik treba napraviti neki akt, ako su dobro to shvatili. To znači, ja popravljam vešmašine, idem promijeniti gumu. Catu Siget, catu Črnomerec, catu Zaprešić, nije važno. Znači, ja moram to napisati da je radim na terenu ili na koji način? Jer vi ste rekli sad da moram ja i prijaviti da je idem sad u Zaprešić. A da li ste vi kao Ministarstvo financija napravili jedan ogledni primjerak tog akta, barem to da ste napravili. Da to ima Ministarstvo financija? Za sada ovo ste slobodni definirati. I još imam ono pitanje, znači kad ste vi rekli da je izdvojeno mjesto, dakle ako lokal ima zatvoreni prostor, ima terasu, onda to mora napisati da jedno i drugo u tom aktu radite. Prostor 1, prostor 2. Pa da mislim, samo da razjasnimo za to pitanje. Ne sve akte, pazi, samo upravno zoni uvijek će to dobro. Dobro, ne. Sam Poštovanje. Ajmo prvo malo krenuti od ovog tehničkog dijela. Znači ja u svojoj radioni imam kompjuter, imam internetsku vezu. Ok, 300 kuna me košta FINA. Što dalje? Ja ne želim kupiti kasu, ne treba mi. Mogu ali ja smijem naplaćivati s onom malom plenatnom kasom. Ne, dobro. Znači morao bih kupiti softver od nekoga koji će povezati znači moj računalo i moj internet preko HTML datoteka koliko sam ja skužio, znači imati takav softver, otprilike da li ste nam koliko košta? Mislim za ove jednostavnije djelatnosti da je oko 700 kuna. Da li je to jednokratno? To je godišnja licenca, znači... Znači godišnja licenca. Dobro. Da li se onda može dogoditi recimo sljedeće? Ako moj obrt, nažalost, zbog pomanjkanja posla više ne ostvaruje dovoljno prihoda da bi bio obveznik poreza na dohodak, da li se onda moram fiskalizirati i da li ja mogu, ako do sada nisam prijeći u paušal, bez obzira što mi to recimo možda i nosi godišnji gubitak, ali ajde, želim biti paušalista državi, pa da ne moram voditi onda fiskalnu blagajnu i na taj način riješiti problem. Gledajte, ovo je paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti. Znači, da se bi mogli paušalno oporezivati, morate zadovoljiti 5 uvjeta. Znači, prvi uvjet je
da niste obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu o porezu na dodanu vrijednost. Drugi uvjet je da samostalnu djelatnost ne obavljate u supoduzetništvu. Treći, nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona. Četvrti, ne obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva ili trgovine. I peti je da po osnovi samostalnih djelatnosti godišnje ne ostvarite ukupne primitke veće od 149.500 kuna, to je neto, znači bez PDV-a. Sada, znači sad je kraj godine, vi sada, sa 31.12. trebali bi pogledati, znači, stanje knjige primitaka i izdataka, ako ste u sustavu poreza na dodanu vrijednost, da li jeste ili niste, nisam. Ako niste, odlično, trebali bi vidjeti koliki vam je promet. Manji od ovoga kaj ste rekli. Ako vam je manji od ovoga koliki je, znači do 15. sljedeće godine možete predati poreznoj upravi zahtjev da se bi paušalno oporezivali. Imamo tri kategorije. Jedna kategorija do 85.000 kuna, druga je od 85.1 lipe do 115, treća je od 151 lipe do 149.500. Da vam sad ne govorimo o stopama poreza, odnosno koliki su porezi, ali u tom slučaju vi se možete paušalno oporezivati i onda ste mali obveznik fiskalizacije i imat ćete onu knjigu, vezanu knjigu računa. Ok, bez ove druge tehnike, skalamerije i tako. Hvala vam lijepo. Gledajte, vi morate, da bi prešli na paušalno oporezivanje, je postupak na kraju godine, znači sad je kraj godine, imamo još 15 dana, jel tako? Do 15. sljedeće godine vi možete predati zahtjev, ne možete u sredini godine predati zahtjev da se paušalno oporezujete. Znači sada do 15. siječnja, odnosno sljedeće godine, možete predati zahtjev na osnovu podataka iz ove godine da bi se mogli paušalno oporezivati. Ili, ako neko je sada u sustavu poreza na dodanu vrijednost, a isporuke su mu manje od 230.000 kuna bez PDV-a, isto tako može predati zahtjev do 15. siječnja da neće biti u sustavu poreza na dodanu vrijednost. Jedan od uvjeta je da ste ušli po sili zakona u sustav, a drugi od uvjeta je ako ste dobrovoljno ušli u sustav, da ste u sustavu više od 5 godina. Evo može gospođa Pavlović. Ja bih pitala kako ćemo izdavati račune na tržnicama na otvorenom, prodaja tekstilu. Dakle, za sada na otvorenom ne morate izdavati račune. Od 1.7.2013. mijenjat će se zakon o PDV-u gdje ćete biti obvezni izdavati račune i onda ćete postati i obveznici fiskalizacije. Znači do tada ne uopšte. Sve kao i do sada. A od 1.7. već postoje neka rješenja ili ne? Na koji način ćemo se spojiti na internet? To ćete sami zadati na tržištu. Porezna uprava je samo dala tehničke specifikacije i vi ste zaduženi sami se snaći. Znači naći naplatni uređaj koji vam odgovara, znači prijenosni ili stolno računalo, što vam paše. Ne znam kako bi vaša vrsta te trgovine, da li to imate da li imate nekakvu kućicu ili što već. To sve ovisi o vama. Tamo nemamo ni struje, ni internet. Onda jasno mora biti naplatni uređaj koji je moguće napraviti iz baterija. Sve se morate sami prilagoditi. Kod nas u ovom slučaju neće ostati isto tamo jer mislim da ljudi ne imaju najbolje za preživljavanje. Ja sam vidio, na tržištu imate tablete, znači male tablete uređaji sa malim tiskačima koji koštaju oko 1.500 kuna plus PDV. Samo malo da kolegi sam vidio. Da li je istina da ovom poreznom izmjenom PDV ide na 10% za ugostiteljstvo ili turizam, ne znam šta se odnosi? Možete navesti djelatnosti koje se odnosi. Hvala. Gledajte, od 1. siječnja, da, istina je, to je od 1. siječnja stupa taj zakon na snagu za ugostiteljstvo, znači ide porez na dodanu vrijednost na 10%, odnosi se znači na sve osim na jaka žestoka alkoholna pića. Ostaju koliko? Da, 25 plus 3, znači 25 ima potrošnju i molim vas pripazite si na potrošnju na bezalkoholna pića, jer oni prirodni sokovi ne podliježu znači porezu na potrošnju samo u slučaju ako su 100% prirodni. A to su, mislim da je to sok od ananasa, da je to džusi od naranđe
I pazite na prirodnu vodu, znači prirodna voda nema 3%, ali ako je s limunom onda ima tih dodatnih 3%. To se morate pripaziti. Gledajte, ja vam dajem informacije, mislim ne znam čemu ovaj pljesak, tako piše u zakonu. Ja sam obrtnik isto kao vi. Ja sam Nikola, budite ljubazni, jedno pitanje odgovor na jedno pitanje nisam nigdje sreo i nisam upućen, pa me zanima konkretno prema zakonu o trgovini i tome slično, kupac ima pravo izraziti svoje nezadovoljstvo sa proizvodom koji je kupio ili neke druge, navesti neke druge razloge i ima pravo odustati od te trgovine, a isto tako u recimo ugostiteljskim objektima on kad nešto naruči, vrlo često se događa da kaže pa ja sam predomislio sam se, ovo mi je već 4. kava, ipak donesite mi jedan sok, a tehnički često puta u recimo ugostiteljskim objektima su protokolirani koraci izdavanja računa, dakle i svega toga, radi kontrole obično se ide prvo na kasu pa se kuca račun, pa tek kad se iziđe račun, onda na temelju tog dokumenta tamo druga osoba izdaje tu konzumaciju. Što ćemo učiniti sa tim računom koji je autoriziran u poreznoj upravi, a kupac je kazao da to ne želi nego nešto drugo? Hvala vam lijepo. Dakle, dana mogućnost da se sami računi storniraju, a tako isto da se stornira fiskalizacija. Znači ide fiskalizacija s negativnim predmetom. A to je opcija tamo neka na vašem programskom rješenju gdje će opcija storno fiskalizacija. Gledajte, ja sam gledao neke postojeće programe, ima programa koji vi ste izdali račun i sad se promijenio neki uvjet, jel tako? Vi ćete moći iz programa pozvati taj račun i poslati ga sa sljedećim brojem sa minusom. To je jedna mogućnost. Ako tako nema programsko rješenje, mogućnost je uvijek da vi isto ovo što je na tom računu ukucate sljedeći račun sa minusom. Mogu ja samo restoran koji radi samo sezonski, znači od 5. do 6. mjeseca ljeti do kraja ljetova. Sad me zanima samo ovaj certifikat od FINE da se ga zatraži odmah ili certifikat ili papira. Koja je djelatnost oprosti? Ugostiteljstvo restoran. Znači certifikat od FINE da sam zatražio za gleda dobro. A vi radite od kada? Od 1.6. Od onda postajete obveznik fiskalizacije, znači kad počinjete obavljati djelatnost. Znači ne trebate prije ništa dodavati. Možete se provjeriti prije, ali niste obvezni. Pa i ne može od 21 dana samo. Hvala. U certifikatu su rekli prije da vredi samo 21 dana. Da se mora pokrenuti. A možete ga pokrenuti, ja mislim zapreke da ga ne pokrenete. Ali ako ih startate prije, nije ništa ne događa. Vi ne izdajete račune, vi nemate potrebe izdavanja računa i ništa se ne događa. Ima još pitanja? Dobar dan. Ja bih pitao, ovdje je spomenuto da računi moraju ići kronološki red. Po kojim nam se kompjuter. Vi nemate pojma koji je zadnji bio račun. Stavljate rezervni kompjuter. Potpuni broj. Kod kvara uređaja izdavat ćete račune po kronološkom redu slijedu. Tu se spominjalo da možemo staviti rezervni uređaj. U knjizi uvezenih računa. A ako se uređaj ne popravi u roku 48 sati? Ako imate rezervni uređaj, to će vam biti znači, naplatni uređaj broj 2 i ako možete propisati internim aktom, znači slijednost računa po drugom naplatnom uređaju i opet kreće s brojem 1. Dobro. Recite mi još ovako u pokretnoj trgovini. Znači, prodaja putem kombija, dostupnost interneta je upitna. Na nekim mjestima je, negdje nije. Računi koji su izdani i certificirani su od strane porezne uprave, a šta je s ostalim računima isto samo u roku 48 sati ili... Dakle, ako imate naplatni uređaj koji se treba spojiti s internetom i postoji nemogućnost prekid veze, ali je to u biti na tom mjestu gdje ste izdali račun. Račun će se izdati sa ZKI-om, zaštitnim kodom izdavatelja, bez IRA kao potvrde, međutim, kad se vi vratite u bazu, sistem će se vjerojatno spojiti na internet i onda će te račune fiskalizirati. A sama vaša stranka ima mogućnost putem vašeg ZKI-a koji je ispisan na računu, provjeriti da li ste vi taj račun fiskalizirali. Recite mi, ja sam obrt. Do sad moj novac je bio moj novac, jer ja sam mogao kupovati robu sa kešom i platiti sa kešom.
ovdje se spominje, doduše za pravne osobe, ja ne znam da se odnosi i na nas, da moramo predavati novac svaki dan na račun. I dalje možemo platiti robu sa kešom. Do 5.000 kuna možete plaćati, gotovini. Da li smo obaveznici predavati utržak na račun svaki dan ili smo mogli, kao i do sada, ne predati utržak pa platiti robu? Ovako, propisan je blagajnički maksimum za nas obrtnike i za mikro, znači obveznike je 10.000 kuna. U okviru tih 10.000 kuna, znači vi odgađate momenta, ako je vaša cifra izmišljam, imate 3 dana po 3.000, do 10.000 kuna možete zadržati taj novac u blagajni, ali ne možete ga trošiti, vi ste ga uvijek dužni predati. Što znači, ako je 4. dan, recimo, vi napravite 5, sad imate 13, vi ste dužni predati minimalno 3.000. Zato je moj savjet, kad imate takav slučaj, skupite od 2-3 dana novac i predajte ga, znači, na vaš račun kod banke, a za sve ono što trebate trošiti, dignite si novac za materijalne troškove, jer mi smo sada opet dužni, znači, predavati novac i ovo što se odnosi na gotovinu. Jedna je riječ važna, to se odnosi na obveznike fiskalizacije. Što to znači, tko je obveznik fiskalizacije? I obrtnik i trgovačko društvo. Znači, međusobno, račun ne može biti veći od 5.000 kuna po jednom računu. Znači, ako se radi o nekoj usluzi, tu se može razdijeliti. Ali ako vi negdje kupujete nešto što je jedan komad, a košta više od 5.000 kuna, znači to se ne može razdijeliti. Ja to pitam zato što svaki položen novac na banku, oni nam uzmu 0,19%. A ovako sam izbjegavao to, ja sam platio robu legom kešom i nisam platio tih 0,19 po svakom položenom računu. Znači, ja ako im plaćam, najprije platim 0,19 zato jer sam dao novac na banku, onda kad platim opet 0,19 zato jer sam platio. Po ovom zakonu ste dužni polagati novac. Sada po novom zakonu ste dužni polagati novac. Osim toga, za one koji imaju blokiran žiro račun, blagajnički maksimum znači se ne odnosi. Ako vam je račun u blokadi, vi ste dužni polagati svaki dan. Odnosno na kraju radnog vremena, odnosno sljedeći dan na početku. Još jedno pitanje, nije vezano za trgovinu, znači privatni iznajmljivači apartmana, da li su oni obaveznici u fiskalizaciji? Mi plaćamo paušal, to je do sad bilo paušalno porez i paušalno turistička taksa, ali da li smo mi obveznici fiskalizacije i ako jesmo, kako se izdaje račun? Vi ste obveznici fiskalizacije. Znači, najam i iznajmljivanje postavlja mali obrtnici, niste, zapravo mali poduzetnici, niste obveznici fiskalizacije. Evo može samo gospodin je ovdje kriv. Naslov onda je obveznik fiskalizacije. Pa gospodin ima trgovinu. Da, ali nevezano za to imamo... On je nevezano pitao za to. Ali ne, ja sam shvatila da je vezano. Nevezano za... A dobro. Nije obveznik fiskalizacije. Mi svi smo obveznici fiskalizacije, znači imamo tu djelatnosti koji se bavimo uslugama i naplaćujemo znači samo putem banke, odnosno putem Nirvana. Mi smo dužni po zakonu članak 9 prilagoditi naše račune fiskalizaciji. Znači na računima moraju biti ona 2-3 elementa koja se odnose znači na taj račun. To je, mislim, vrijeme izdavanja računa. Ne znam da li mi u tom slučaju operatera moramo pisati, mi smo operateri. Poslovni prostor moramo donijeti, znači interni akt gdje ćemo reći da nam je to poslovni prostor, ne znam, jedan ili... Jer možemo, ako imamo više vrsta djelatnosti, mi možemo reći da poslovni 1 izdajem račune za knjigovodstvo, a u poslovnom prostoru 2 izdajem ostale račune, ne znam, za nekakav najam ili za nešto drugo, primjena voda. Ali smo svi obveznici fiskalizacije i svi moramo donijeti interni akt. Da, i propisane su naljepnice koje piše ovdje da će ministar potpisati izgled do 1.7. kakve će one biti, znači kod uređaja da su kupci dužni uzeti račun, da smo mi dužni izdati račun i tako dalje. Mogu ja sad.
Marko Tomišić, sekcija dimnjačara. Mene interesira na koji način ćemo mi imati fiskalne blagajne. Ja mogu imati u svom poslovnom prostoru, ali moji 9 radnika koji su zaposleni i rade na terenu, rade promet nekad 50, nekad 1000 kuna rade, ali u svakom slučaju ja 9 tih fiskalnih kasa ne znam da mogu imati 9 priključaka na internet, 9 tableta, radi se sa chargerom, moram imati elektronske instrumente za ispitivanje dimnih plinova. Sad su mi još natovarili u gradu da moram imati elektronsko vođenje podataka. Pa ja ću samo 5 kompjutera morat nositi i jedne tačke koje će neko kurati da bi sve te propise za nekakvu siđu. U stvari tog prometa što radimo kod privatnih korisnika imamo 15 do 20% i dobro su ovdje. Toliko, hvala. Ovo nije pitanje baš o fiskalizaciji, ovo vi iznosite vaš problem. Mi vas razumijemo, ali zakon kaže da ste dužni imati prenosni naplatni uređaj za rad na terenu i fiskalizirati račune na taj način. Da li ćete vi imati 5 uređaja, pa ih onda mijenjati među radnicima ili svaki će imati svoj, to ovisi o vama. Pa je onda nije jednostavnije recimo svojoj stranci ne naplatiti više ništa u gotovom novcu, nego da daj ovdje u poštu platiti na račun i dođi po popravljeni uređaj recimo. To nije problem, znači opća uplatnica se ne smatra prometnom gotovinom u smislu ovog zakona i ako je naplaćena na taj način nema potrebe za fiskalizaciju na računa. Može pisati. Evo, kafe bar. Rad dvoka. Znači osoba dođe u špicama na 2 sata kad je špica i na večer kad je špica na 2 sata. Prijavljuje se ujutro i prijavljuje se na večer. Kako to registrira porezna uprava da on radi 12 sati ili 16? A vidjet će se po računu, po slijedu računa, kada je koji operater kucao koji račun. Operater Pero je kucao u 10 sati do 12 i onda je kucao na večer od 21 do 24. To ćete sve internim aktom propisati kada je kome za koji račun bilo. Samo morate tu nešto drugo paziti. Kad taj Pero, ako radi do 24 sata, kad ujutro dolazi? To morate paziti. Zbog toga, jer on mora imati 12 sati odmora dnevno. Da li se njemu onda računa noćni rad? Da, od 22 do 24 mu se računa noćni rad. A prekovremeno ne, ako radi 4 sata? Vi vodite evidenciju radnog vremena. U toj evidenciji radnog vremena vi znate koliko vam on radi dnevno i da li u toj kategoriji rada ima potrebe za prekovremenim radom. Ako će se utvrditi da njemu treba, da on ima 42 sata tjedno, vi ćete negdje ta 2 sata staviti prekovremeno. Jer znamo sami da može raditi, znači maksimalno 40 sati tjedno. Ali morate paziti, to je prema zakonu o radu, nema veze sa fiskalizacijom. Znači, propisano je u zakonu o radu da djelatnik mora između smjene do smjene imati minimalno 12 sati dnevnog odmora, odnosno kad mu dajete tjedni odmor, da mora imati dnevni odmor od 12 sati plus tjedni od 24, to je 36 sati. Što vam hoću reći? Hoću vam reći sljedeće. Ako vam je djelatnik radio u subotu do 24 sata, a nedjelja je slobodan dan, onda on ne može raditi u ponedjeljak prije 12. To je prema zakonu o radu, nema veze s fiskalizacijom. Ako taj čovjek od mene radi samo 4 sata, negdje drugdje još 2 ili 4, kako da onda vodim tu evidenciju za njega? Ja ne znam koliko on ima sati kod drugog radnika. Gledajte, ako on radi kod drugog poslodavca, vi se trebate uskladiti. Kod vas radi 4 sata i vi ćete taj 4 sata voditi, što je kod drugog poslodavca. Znači to me ne zanima. U tom slučaju onda ovo odpada što ste rekli. Jer ja ne znam koliko on sati radi. Makar sumnjam da ima takvih situacija. Pitan konkretno, okej. Druga stvar, da li sam dužan za svako donešeno piće za stol odmah izdati račun ili ga mogu izdati nakon što se stol zaključi?
I dali sam mu kazne ako nisam donio taj račun, recimo poreznom inspektoru koji je sjeo za stol. A nisam odmah donio račun, nego rekao molim platit, onda mu ja donesem račun. Ima li tu razlike? Čim je usluga izvršena, onda biste dužni. Da li je Usluga izvršena, znači, dobro, restoran, evo kolega restoran. Znači, za svako novo jelo bi trebao donijeti, izdati račun. Znate da ljudi znaju sjediti u kafiću po sat, 2, 3. Može ti novi čovjek naruči još nešto, dakle moramo opet odmah izdati račun sa donesenim pićem. Ili kad me traži plat. Gledajte, po meni pitanje je na mjestu i mislim usluga je djelomično izvršena i po meni ne bi trebalo, tu ima problema, to je stvar kad neko dođe, ako ja u restoranu naručim juhu i konobar donesi 4 juhe, sad bi trebalo donijeti račun za 4 juhe, pa će vam poslije donijeti za 4 salate, pa za jedan biftek, pa za jedne palačinke. Usluga je djelomično po tome, po meni, izvršena. Šta je onda odgovor? Onda vi definirajte internim aktom, recite ja sam potvirio i rekao na večer jedan račun za sve godine. Čovjek diže uslugu sa stolicu i onda nosiš račun. Pa ne znaju. Postoji toga poslovna praksa na koji način vi to radite. Zakon o fiskalizaciji tu ne zadire. Konkretno, znači čovjek sjedi 4 sata, ja... On propisuje samo da ćete fiskalizirati to što ste naplatili. Ja ne gledam, sad ste u policiji, gospođa veli, onda kad je usluga izvršena. Ja sam prenesao, on je pojeli sedi, sad ti razmišlja, jel bu slatko, ne bude slatko. Vi govorite, usluga nije izvršena, budete račun donesli kad veli, ja idem doma, daj mi račun kak danas to i radim. Mislim, to treba zauzeti stav. Kako ćete i nastaviti dalje? Jer mislim, to moramo pazi, jedno je kafiću kavu, kad tu donesiš onda kavu, pa metneš račun, ali ovo je, ako neko dojde na ručak, pazi sad. Kako za svaki put jugu doneseš po 50. Ne, mislim, pazimo, ali gledajte, na 4-5 hiljada ljudi ili ne znam, 10.000 ljudi u Hrvatskoj moramo... Ja sam konkretno zbog takve jedne stvari nadrapao 2005, jer nisam inspektorici odmah stavio račun na stol. A ona je nemala juhu, pa onda... Ne, ona je tražila kavu. To je druga stvar. Sjedile su njih dvije, tražile su kavu, dobile su kavu, nisu sa kavom dobile račun. Kad nije dobila račun, izvadila je značku i rekla je gdje je račun. I problem. Znači, kad ja moram? Da li, mislim, nije to odgovor? Mislim, mogla je popiti još i sok i sjediti. Mogla? A mogla sam, ali upravo to sad pitam. Da li sam ja dužan za svako piće donijeti ili kad mi kaže molim platiti, ja odlazim. I onda ja donesem račun. Za svako piće. To nije predmet sad. Ok, druga stvar. Ali to je degradacija gosta, dragi moji. To je zadiranje. Pa dobro, a kafići su do sad praksu imali, tu ne treba uopće. Kako se radi u restoranu... Zakon o PDV-u. Znači, porez na dodanu. Ovdje smo radi fiskalizacije. Pomognite nam kako se sad dograđujete radi fiskalizacije. Mislim, ne znam, je knjigovođe, ja? Dakle, pivo ako platim 10 kuna, u nabavi PDV 25%, tako? Znači, 2,5 kune sam u pretplati. Prodam ga za 20 kuna, naplatim, zadužim se za 2 kune PDV-a, ili 10%. Znači, 50 lipa porezna oprava meni vrati. Je to tako računica? Jeste sigurni da je to tako? Gledajte, vi sada po novom, dogodit će se tako, upravo ovisi o nabavnoj cijeni, budući da porez ide na 10%. Vama je to predporez. I sve što je predporez, kad se napravi konačni obračun, odliče se predporez i koliko obračuna kaže. Dva prostora, jednom se obavlja ugostiteljska djelatnost, u drugom se obavlja sasvim nekakva bez gotovine. Moram prijaviti oba dva prostora, znači nikad primio gotovinu u tom uredskom prostoru nisam. Morate prijaviti oba dva prostora, ali fiskalizirat ćete račune samo tamo gdje radite sa gotovinom. Samo čin fiskalizacije, samo tamo gdje je gotovina. Internim aktom to donijeti i na onim računima
koji su bezgotovinski, stavite elemente fiskalizacije, članak 9. pogledajte si Narodne novine 133. Sve ono što možete staviti, mislim da je to vrijeme izdavanja računa, oznaka operatera, sad ne znam da li u tom slučaju zaštitnog koda nema. Nema ni zaštitnog koda, ni IRA. Niti IRA. Račun kao i do sada što smo dali. Nije račun kao i do sada. Račun je ono što je kolega ovoga pokazao. Vrijeme i operater moraju biti. Gledajte, članak 9 je propisao koji su elementi sadržaja računa. Pod broj 1, vrijeme izdavanja računa, sat i minuta. U tom slučaju to morate staviti. Oznaku operatera osobe na naplatnom uređaju. U tom slučaju to ste vi. Znači vlasnik obrta ili neko ko će izdati račun. Oznaku načina plaćanja, to morate staviti. Znači novčanice, kartica, ček, transakcijski račun ili ostalo. Ovo ne moramo staviti. U tom slučaju jedinstveni identifikator računa ili IR i ZKI, zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije, to ne moramo staviti. Ali moramo ove elemente koje do sad niste imali. Evo, sad vam je prikazano taj račun, znači bez zaštitnog koda i bez IR-a. A generiram brojeve na ovaj način. Na ovaj način generiram brojeve kao i ovdje. Uvijek vam ide reći. Na početku godine, prvi ovaj račun vam je broj 1. 31.12. vam je zadnji račun je. Do sada su programi bili specijalno za ugostiteljstvo postavljeni da ste vi mogli birati. Da li vam NEMOK kreće račun od broja 1 ili ide na nivou godine. Sada je zakon propisao, znači godišnji račun kreće od broja 1, ide do broja N, znači do 5, 6, 10 tisuća, ali sljedeće godine opet kreće od broja 1. Razumijem. Još jedno pitanje, terasa gdje nema kase. Kasa je unutar lokala, terasa je vanjska. Da li ona mora biti prijavljena kao prodajno mjesto, iako se ne naplaćuju računi tamo, nego se slučaju u prostor, zatvorenom prostoru? To je sastavni dio tog poslovnog prostora. Vi ćete umjetno ovako napisati da se poslovni prostor sastoji od terase i tog prodajnog mjesta. I da se naplaćuje ovoga u tom prodajnom mjestu. Dobar dan, želim Martina Ešik-Genkopris. Nekoliko pitanja. Bavimo se prodajom i servisom klima uređaja i malih kućanskih aparata. Ja račune sada izdajem u svom knjigovodstvenom programu. Da li to znači da uz eventualno neke male promjene, mada imam i sad vrijeme, datum i sve to na računu, je dovoljno to i samo certifikat ili moram raditi neke druge sada stvari? Pa mislim, gledajte, vama je neko napisao program, je li tako? Tako je, ja imam knjigovodstveni program. Tako je, pozvati svog programera da vidi na stranicama FINE, odnosno na stranicama Porezne uprave, ima tamo fiskalizacija, ima točno postupak, formule, kako će se doći do kojeg izračuna, odnosno mora u XML šemi poslati to što zakon propisuje. Tamo je sve objašnjeno i programeri to znaju. Znači on je dužan prilagoditi vaš program prema zahtjevima Porezne uprave, odnosno zakona. Dobro, a šta je sa ovim kad serviser obavlja u nečijoj kući, poprava vešmašine, šta s tim? Da li on može meni doći i donijeti gotovinu, ja izdam račun u uredu i nosim, ili on mora na licu mjesta izdati račun? Na licu mjesta mora izdati, ne može vam donijeti, ili vi izdate najprije ponudu. Aha, pa stranka može po ponudi platiti. Mislim što je suludo jer ne znam, hoće li je na mašini otišlo, ne znam, nije bitno. Znači moj serviser svaki mora sa sobom nositi, ono što je gospodin rekao, kompjuter i moram ga obrazovati, mora ići na neka tečaj, vjerojatno da bi znao izdati račun. Da, i u tom slučaju internim aktom propišete da vam je to, ne znam, poslovni prostor broj 2. Znači kućanstva su poslovni prostor broj 2. Odnosno operater, da, znači da je operater na terenu i da je to poslovni prostor recimo broj 2 i da će operateri naplaćivati u gotovini. Znači internim aktom morate donijeti. Dobro, i još samo jedno pitanje, mi smo obavezni od 1.7. jesam dobro razumjela? Mali, servis klima uređaja i Imate prodaju klima? Da. Ako imate prodaju, imate oznaku G i obveznik ste od 1.4.
Hvala lijepa. Dobar dan, ja sam Ibrahimović. Moj slučaj je malo možda specifičan, možda i malo smiješan ovako. Ja se bavim pokretna ugostiteljska radnja sa svim mogućim dozvolama koje mi je izdala, počevši od zapoljske i tako dalje. Radim na sajam Jakuševac, koji samo radi i srijeda i nedjelja, možda je nekom to i poznato. Radim u uvjetima baraka, prokišnjava i slično, tako nema voda, nema struje, nema najosnovnije stvari, nema toalet, što znam to vas ne interesira. Da. Ali i urednik sam platiša Republike Hrvatske što go treba, jel? I podliježem fiskalizaciji. Recite mi uvjete, ako recimo mora biti jedno, smijećete se, znam, tu labode gore prokišnjava i tu ta kasa digitalna. Kako ću ja djelovati? I radim samo 8 dana u mjesecu, srijeda, nedjelja, znači tako jedno, 8 dana mjesečno. Hvala lijepo. Dakle, zakon je za sve isti, bez obzira što radite 8 dana u mjesecu. Imate obvezu, znači imate taj prenosni naplatni uređaj koliko izdajete račune. I ukoliko ih naplaćate u gotovini. Evo, ja sam Zdenko Vučić, isto mali sam obrtnik, bavim se isto djelatnošću ovak po sajmovima obrtničkim i recimo po Svetištu u Mariji Bistrici. I šta ja napravim sad, recimo dođe mi 100.000 ljudi dođe u Mariju Bistricu, kako ćemo mi tim ljudima izdavati račun? Na koji način? Fizički. Recimo fizički, a recimo... Recite djelatnost koja je trgovačka? Proizvodno trgovačka. I proizvodim i prodajem. Je li to vaš proizvod ili... Moj proizvod. Jer recimo ja hoću prodati neki proizvod u nekoj većoj količini, dođe mi čovjek hoće uzeti 10 komada, kako ću ja to prikazati? Normalno traži nižu cijenu. A ja imam zaduženo recimo po 10 kuna, on traži po 7. Kako tu sad račun izgleda? Onaj ko će vam prodati program, znači za vašu djelatnost, vi danas u programima imate mogućnost popusta. I ako ste nekom odobrili popust, na računu će biti prikazan popust. I vi ćete reći zato što je on kupio 10 po 10 kuna, da je to 100 kuna, ali ćete mu odobriti popust od 30% i takav račun će otići. Znači, neće se vidjeti, gledajte, fiskalizacija kao takva, neće se vidjeti da ste vi prodali 10 komada po 10 kuna i da ste dali popust 30%, to se tamo neće vidjeti. A će se vidjeti stopa poreza i vidjet će se gotovinski iznos računa i koliko je tu obveza poreza. Da, recimo fizički za onih, recimo velika količina ljudi dođe. I recimo ja ne mogu, praktično bi izgubio... Gledajte, vi po zakonu ne smijete prodati ako ne izdate račun. Po zakonu ne smijete prodati ako ne izdate račun. Pa ja to razumijem, treba razumjeti one kupci koji će doći isto. Gledajte, ja vas kolega sve razumijem, ja vam samo hoću reći da smo mi tu u nemoći jer je država propisala to tako i nažalost mi vam sad ne možemo pomoći. Bilo je Hrvatska obrtnička komora, Obrtnička komora Zagreb, Zagrebačko udruženje, imali su puno primjedbi na prijedlog zakona o fiskalizaciji. Od svega toga nam je prošlo samo to, jer u prvom prijedlogu je još bio prijedlog da bi se slao na kraju dana i dnevni izvještaj. To nam je prošlo da ne treba slati. Ovo sve drugo je tako kako je, propisano je zakonom, što će biti. Prva godina će vjerojatno biti nekakva testna, to ne znači da se neće kažnjavati oni koji neće izdavati račune, jer kazne su visoke, propisane su u zakonu od članka 34 do 36 i stvarno probajte si to napraviti da vas neko ne ulovi, jer ono ako vi ne izdate račun, znači vi niste fiskalizirali račun i tu su kazne baš nisu blage. Ja znam da je to teško kad vama dođe 100 ljudi i svaki preko ovoga, ona će uzeti ono, ali nažalost po zakonu je tako. Postoji tu i krađa, normalno. Što je s krađom? Gledajte,
gledajte, krađa je prije bila po zakonu čak da se prizna odbitak poreza, sada ne, krađu vi možete otpisati, mislim, ovisi o predmetu koji je, znači, da li je to plastika, tako ima tamo onaj zakon, ima u zakonu taj otpis skala, loma i tako, i mislim da je krađa do 1%, ali vi možete si iz knjige popisa maknuti to, ali ste dužni platiti PDV koliko ste u sustavu poreza na dodanu vrijednost. Hvala vam lijepo. Prostite, još jedno kratko pitanje. Poslovni prostor je ugostiteljskog tipa i sastoji se od prizemlja i prvog kata. I radi lakšeg poslovanja operativnosti imamo fiskalne blagajne u prizemlju i na katu. Ali sa nekim toplim danima, negdje kad temperatura se popne vani, vanjska negdje na 18-19 stupnjeva, taj prostor unutarnji na prvom katu prestaje funkcionirati. I obično se gore zadržava 1 ili 2 gosta, što je nama preskupo držati osoblje, i mi stavljamo obavijest da taj prostor prestaje biti u funkciji, i on nije u funkciji negdje do opet nekakvih dana dok temperatura vanjska ne padne na nekakvih 15 stupnjeva Celzijusa. Dakle, što u tom slučaju? Prema tome mi ćemo gore doći do određenog broja računa koji će biti vidljiv, i onda bit će vidljivo da nema nikakve aktivnosti negdje do 1.9. ili 15.9. ovisi o vremenskim prilikama. Kako to izregulirati da ne bude nekakve sumnje ili nedoumice? Naravno, to se razumije. Mi smo sada Ako niste čuli, znači internim aktom ćete regulirati da taj poslovni prostor radi od tad do tad, a ukoliko će neko, 1, 2 ili 3 gosta sjesti gore, da će se naplatiti iz onog gorje prostora. Znači to sve odlučujete internim aktom. Hvala lijepa. Mogu pitati samo, ko je odgovoran koliko ne izda se račun gostu? Da li OIB konobara koji radi ili odgovorna osoba društva? Odgovorna osoba u društvu je uvijek odgovorna, a vi ćete interno regulirati s konobarom. Kako ćete regulirati? Kako? Možete nam reći kako ćete regulirati? On ukrade, ne odnese račun, uzme novac. To je mene. Znači konobar čupaju kave, ne znam, svi koji su gosti znaju što se radi. Ukrade kavu, hoće, znači, ne može bez računa ju da, prodaju bez računa ovim bakicama i recimo, dođete vi na kavu, on vam opet da kavu bez računa, ja sam kriv, znači da je to. Odgovorna osoba. Odgovorna osoba društva, dakle ne konobar. A čemu OIB je onda konobara na računu? Pa zato, pa gledajte, ali mislim da zašto bi ja bio kriv ako on nije izdao račun? Ako mene nema, recimo, uopće u lokalu. Vi dođete na kavu. On dođe vama i nije vam dao račun. Ja nisam u lokalu, znači nisam ja to naredio jer to meni ne ide u korist. Znači on je ukrao kavu i vama je htio prodati. Operater je na toj kasi. To je jedna stvar fiskalizacije. Dobro, bude vam ja odgovorio, ajde ja ću vam odgovoriti. Ovako, gledajte, to je pojava svakodnevna i konobari rade svašta. I kupe, traže, ne znam, da si mi kupili Coca-Colu koji će oni pit, pa tu Coca-Colu pretaču i tako dalje. Znači, bave se svakakvim glupostima. Po zakonu što vi možete napraviti. Znači, kad ste primili konobare u radni odnos, imajte neki interni pravilnik koji ćete mu dati pročitati i gdje će on potpisati. Da je to poznat, da je on dužan izdati gostima račun. Kad dođe do bilo čega, vi mu ne možete osobno ništa, ali možete ga tužiti i tražiti građanskom parnicom. Nažalost, to je što je po zakonu. A ja vam ne kažem, pomoće ono što vam kažem kako stoji zakon. Ja sam imao slučaj, znači ja ujutro sam dao njima pomoć 1500 kuna u kasu. Ja sa kasom nemam ništa, isključivo rade s novcem. Znači došla mi je porezna, kasa nije štimala za 20 kuna. Znači, ja s tim nemam ništa, ja sam njega ujutro zadužio s novcima, sa robom
Vi ste odgovorna osoba, poslovni prostor je vaš, a koga mora se biti? Samo nešto pitati, ja sam pravnica, pa mi pada u oči često spominjanje internog akta. Da se nasluti da bi taj interni akt mogao poslužiti kao određeno rješavanje nedorečenosti u zakonu i mislim da treba upozoriti ovdje da interni akt mora biti u sukladnosti sa zakonom, a bojim se da će se jedna velika gomila nedorečenih stvari rješavati odgovorom interni akt. I tu bi moglo doći do pravnih problema, evo samo sam to htjela upozoriti. Koga nas ili državu? Pa ne znam, u svakom slučaju dobro namjerno bilo koga koji ima s tim veze, ovoga ništa drugo. Pa propisana zakonom što mora biti interni akt. To će biti znači oznake poslovnih prostora, znači definiranje poslovnih prostora i način vrijednosti računa. I možete ga stalno nadopunjavati. Da, točno. Može se stalno nadopunjavati. Tako da se vidi što ste kada odlučili da će biti poslovni prostor, radno vrijeme i tako dalje.